Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro biza. Tekereza umuntu ugezwe imbere y'urukiko kubera icyaha gikomeye, gutwara imodoka yasinze. Abantu bose bahagaze, ituze ryuzuye icyumba cy'urukiko. Umucamanza ategereje kuregwa asobanura ibyaha bye, ariko mu mwanya wo kwisobanura uwo muntu arasinzira, ndetse si ugusinzira gusa, aranagona. Iyi si filime, si inkuru y'ikinamico, ni inkuru yabayeho koko. Mu gihugu cya Kenya, mu murwa mukuru wa Nairobi, umugore witwa Sharon Oparanya yagejejwe imbere y'urukiko akurikiranyweho icyaha cyo gutwara imodoka yasinze, ariko ibyabaye mu rukiko byarushije ubukana ibyo yari arimo aregwa. Yasinziriye mu rukiko. Sharon Oparanya yagejejwe imbere y'umucamanza kugira ngo asubize ku cyaha cyo gutwara imodoka yasinze, aho yari yafatiwe mu muhanda wa Ngong. Nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha bwa leta, uyu mugore yari atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz, yanyoye inzoga kugeza ananiwe kuyobora neza ikinyabiziga cye. Ariko mu gihe cy'iburanisha, aho kwisobanura, yicaye ku ntebe arasinzira, ibitotsi biramwica, atangira kugona cyane mu rukiko. Umucamanza yatunguwe cyane n'ibyo bitotsi ndetse n'uwo mugono wari ukabije. Abari aho bose barumirwa. Gusinzira mu rukiko si ukubura ikinyabupfura gusa, ni no kutubaha ubutabera. Byatumye hasabirwa gufungwa by'agateganyo muri gereza y'abagore ya Lang'ata. Uyu munsi muri iyi nkuru ntitugiye kuvuga ku bya Sharon gusa, tugiye kuvuga ku ngaruka z'inzoga ku mubiri no ku bwonko, impamvu zitera ibitotsi nyuma yo kunywa, n'amasomo akomeye umuryango n'ababyeyi by'umwihariko bakwiye gukuramo. Iyi si inkuru yo gusebanya, ni inkuru yo kwigisha. Iyi nkuru yakwirakwiye mu bitangazamakuru, abantu bayitaramiraho, bamwe baraseka, abandi barumirwa. Nyuma y'iyi nkuru hari ikibazo gikomeye. Ni iki gituma inzoga zigira imbaraga zo kugusha umuntu mu bitotsi, ndetse bikaba byanabera ahantu hakomeye nko mu rukiko? Abantu benshi batekereza ko inzoga zitera gusa gusinda no kubura ubwenge, ariko mu by'ukuri inzoga zigira ingaruka zikomeye ku bwonko. Iyo umuntu anyoye inzoga, zigabanya imikorere y'ubwonko (central nervous system), zigabanya ubushobozi (attention), zigabanya imbaraga z'umubiri. Iyo zabaye nyinshi, zongera imisemburo itera gutuza no gusinzira. Inzoga zongera imisemburo nka GABA, gamma aminobutyric acid, cyangwa acide gamma aminobutyric mu bwonko, zituma umuntu yumva aruhutse, atuje, ndetse ashaka kuryama. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati, ninywa gake ndaryama neza. Ariko ukuri ni uko inzoga zitera ibitotsi bidafite ireme. Ushobora gusinzira vuba, ariko ibitotsi byawe ntibiba bifite ireme, kandi bukeye ukumva urananiwe cyane. Iyo umuntu anyoye inzoga nyinshi, ubwonko bucika intege, umubiri utakaza ubushobozi bwo kugenzura imikorere yawo. Ibitotsi biza bidateguwe. Niyo mpamvu Sharon Oparanya ashobora kuba yarageze mu rukiko umubiri we wananiwe, ubwonko butagifite imbaraga zo gukomeza kuba maso ngo anatege amatwi ibyo ashinjwa. Gutwara imodoka wanyoye ni icyaha gikomeye, kuko bigabanya ubushobozi bwo kwihuta mu gufata ibyemezo, bituma amaso atabona neza, bitera kutagira igenzura ku modoka, bishobora guteza impanuka zihitana ubuzima. Ariko si aho bigarukira gusa. Inzoga zishobora gusenya umuryango, zishobora gutuma umuntu atakaza akazi, zishobora gutesha umuntu agaciro mu ruhame, zishobora gutera indwara z'umwijima, umutima n'ubwonko. Iyo urebye iyi nkuru, si inkuru y'umugore umwe gusa, ni inkuru y'ingaruka z'icyemezo kimwe kibi: kunywa inzoga nyinshi. Ababyeyi, cyane cyane abagore, mufite uruhare rukomeye mu muryango. Umugore n'umutima w'urugo. Iyo umugore aguye mu ngeso mbi, ingaruka zigera ku bana, ku mugabo no ku muryango mugari. Ibi ntibivuze ko abagabo batanywa inzoga cyangwa ko hari abagore gusa zibasira. Oya, kuko akenshi usanga abanywa cyane hari abagabo.
ariko iyo umugore nk'umubyeyi ataye umurongo abana babura icyitegererezo, urugo rubura ituze, isura y'umuryango irangirika rwose. Abagore mukwiye kumenya ko mufite agaciro gakomeye mu muryango no mu gihugu. Icyemezo cyo kunywa inzoga ku kigero gikabije gishobora kubambura ku gaciro. Ku bantu bose banywa inzoga, ntuzigere utwara imodoka wanyoye. Menya urugero rwawe, ntukanywe kubera igitutu cyinshi cyangwa se ikigare cy'abantu mugendana. Shyira imbere ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Niba wumva utagishobora kugenzura kunywa, saba ubufasha. Kunywa si icyaha, ariko kunywa birenze urugero bishobora kukugira umunyabyaha. Inkuru ya Sharon Oparanya si inkuru yo guseka cyangwa gusebya, ni inkuru itwibutsa ko icyemezo kimwe gishobora guhindura ubuzima bwacu. Ababyeyi by'umwihariko abagore, mufite inshingano zikomeye. Mureke twubake imiryango ishingiye ku bushishozi, ku bwitonzi no ku cyubahiro. Niba unywa inzoga, nywa uzaho ugarukira. Niba uri umubyeyi, ibuka ko hari abakwigiraho. Niba uri umushoferi, ibuka ko ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi biri mu biganza byawe. Icyubahiro cy'umuntu kirubakwa, ariko gisenywa n'icyemezo kimwe gusa. Nshuti bakunzi bacu rero, dukomeje kubashimira cyane uburyo mudukurikira. Ni ishema kandi bifite agaciro gakomeye kubana namwe ku Burezi Official TV. Nyabuna niba utaraduha subscribe, bigerageze, urabuteye gahunda zacu inkunga ikomeye cyane. Ibuka kuduha like, uduhe ibitekerezo, hajya comments. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus, turabakunda cyane. Ciao ciao.